kufundishia jambo la kiroho, kwamba muamini anachopambana nacho kinafanana na hivyo, kwamba mawazo ya adui yanaweza kushikilia watu ni kama ngome. Lakini anasema silaha zetu sisi zina uwezo wa kushusha hayo mawazo. Anasema zinaweza kushusha hata hiyo sehemu ya mwisho ambayo ndio tegemeo la adui la kulikamata kanisa. Kwa sababu akitaka kukamata anakamata kwenye fikra, kwenye mafundisho, kwenye elimu. Kwa kikamata kanisa kwenye eneo hilo ndio eneo la mwisho. Achana na hizo habari zingine, eneo la mwisho lenye nguvu ambalo adui anaweza kalitegemea ni kwenye mawazo, kwenye fikra, kwenye elimu. Na tukaona ndio eneo ambalo silaha zetu zina uwezo kushusha. Na tukasema ya kwamba muamini hapigani vita, ila yeye anaenda kuchukua ushindi wake ambao tayari ameshatangaziwa. Haleluya. Yaani wewe hata hiyo vita ya kiroho tunaoisema ni kwamba Yesu ameshashinda. Wewe sio kama unaenda kupigana vita tena. Kwa sababu unayepigana naye alishashindwa na huyo ambaye anaishi ndani yako. Kwa hiyo unachokifanya ni wewe unaenda kuchukua ushindi wako ambao Yesu ameshakupatia tayari. Sasa kwa sababu ya muda na hiki kitabu Mungu akikusaidia ukipate na vipo. Yaani hatuwezi kuelezea mambo yote kulingana na wingi wake. Na ningetamani leo tusogee kwenye silaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa niliongelea siku ya kwanza nikasema Paulo pia alikuwa ni mwanafunzi mzuri wa Yesu. Kama ambavyo Yesu alikuwa akitumia mifano kufundishia mambo ya kiroho, Paulo pia alikuwa anatumia vitu vinavyoonekana kufundishia mambo ya kiroho. Na aliiga kwa nani? Aliiga kwa Bwana wake Yesu. Kwa sababu tunaona Yesu alikuwa anafundisha kwa mifano. Na mahali kwingi tu alikuwa anasema ufalme wa Mungu umefanana na siku ile ya kwanza tukaangalia hata mfano mmoja ambao unapatikana katika kitabu cha Mathayo. Anasema ufalme wa Mungu umefanana na punje ya haradali. Na tukasema ya kwamba hata kama ukisoma hivyo kwamba ufalme wa Mungu umefanana na punje ya haradali, ni tofauti sentensi ikisema ufalme wa Mungu ni punje ya haradali. Hizo ni sentensi mbili tofauti. Akisema kwamba ufalme wa Mungu umefanana na punje ya haradali, na akisema ufalme wa Mungu ni punje ya haradali, hivyo ni vitu viwili tofauti. Akisema kitu kufanana na, maana yake ni kinalinganishwa. Kiutendaji ufalme wa Mungu unaweza kutenda kama hivi na hivi ili wanadamu waelewe. Kumbuka wewe una ubongo wa mwilini. Ili uelewe mambo ya kiroho, wakati mwingine tunatumia mambo ya mwilini ili uelewe mambo ya nini? Ya kiroho, kwa sababu ubongo wako ni kitu cha mwilini. Sasa pia Yesu alikuwa anatumia vitu vya mwilini ili kufundisha jambo la nini? Mambo ya kiroho. Kwa hiyo Paulo pia akiwa mwanafunzi mzuri wa Yesu, akawa anafundisha mambo ambayo wanadamu wakiyaona wanaweza wakaelewa, ili waelewe mambo ya kiroho. Sasa changamoto wakati mwingine ni kanisa pale ambapo wanatumia jambo ambalo litumika kama mfano, kama halisi, na uhalisi wenyewe wanauacha. Yaani mtu anaweza akachukulia kwamba Paulo mpaka alikuwa anafundisha mambo ya kiroho kwa kutumia askari wa Kirumi vile alivyokuwa anavaa. Watu wakaacha kutumia fundisho ambalo Paulo alikuwa anataka